روجباش كردستان روجباش كردستانيين لهاوير دوري جيهاني روجباش تماشوانين چارپل مديا هم بخير هاتن برنامه ما پانوراما چارپله بله دوی روژا داویا ساله ده سلاوه گرم برنگین کردستانی جبوه همویان بله تماشاوانین هجا ما زیده ساله که و برنامه پانورامای هفته جاره که چه دکر لی چند مهبره ما برنامه خوکر هفته سه جاران روژین دشم و پنجشمان ما ساعت هفته ایواره و روژ شمیانجی دهن سبه ساعت ده بدما اوروبا ام شش کسین جه ریبریا چارپل مدیا و برنامه بریبه دبن ام هم لگل میوانین جدا و هم جی لگل ریبریا چارپل مدیا بویرین هفته دنرخینن و جره دیسا دورامنه سیو یکی مهی ایوارا سرسالیه و کند بینن از نال استودیویا خوامه لدروی استوکولم ما لمالا تکنیکا دیجیتال آوا بکو مروف لکد به بلاب به اینترنت هبه و شانجی دبه هون دیسا بخیراتن چارپل مدیا بله ما چند بویرین هری گرینگین سالا 2022 لگور پرسپکتیوا کرده ده گریه مجارین برنامه خویا ایرو برنامه پانوراما چارپله تماشاوانین هجا لگور پرسپکتیو و لگور هر ولات و هر ملتی گرینگیا بویرین ساله تیگو هرتن جبو کردان بویرا هری گرینگیا و ساله راپرینا پیروز یا روجلات کردستانی بو سرهلدانا بسلوگانا جن جیان آزادی مهره خواه لسالا 2022 خست بلکه جبو ارژانتین بویرا گرینگ قزنج کرنا کپایا دنیه یا فوتبال بو و بلکه جبو فرانسا وندا کرنا و کپای بو جبو بریتانیا بلکه بویرا هری گرینگ کرالیچایوان الیزابت وفات کر جبو ولاتین اسکاندیناویان فنلاندیا و سویده سرلیدان وان یا ناتو و ریاکسیونا ترکی یا لهمبر بلکه بویرا هری گرینگ بو لبویرا که باندورا گران لهمو اوروپا و لجیهان کر بگمان شر روسیا و اوکراینا بو تسیرا باندورا شر روسیا و اوکراینا لهر ولات لهر جواک لأکونومیا دنیای باندورک گلک مزن کر و هر جی بردوامه و هر وها گلک بویرندن و گلک بویرندن ین سال 2020 که رودانه بلی از زیده دریج نکم از خیراتنا هفکارین خواه بکم من ایراد خواست از برنامه میا داویا ساله یا پانوراما چارپله از او هر پنج هفکارین خواه ما هفدور برنامه بدوره بریوه دبن من دخواست ام ایرو هر شش به هفره بن و برنامه بریوه ببن لی هر یک جوان برنگه کی بجبر سدمه که ندکاری من بشتار بن و نخوشینه مخابن از لور سلاوی جوان دشینم و در باسی به شفا خیره جهوالین خواره لقال من دو هفكار من آمادنه الاستوديو أما إيرو برنامج خواه بهفدورة بالريفة ببن وأز هي بدارم أما دمك تيرو تجاء بهفر درباسكن ومشابانين ما هنجي بمربن في دهني سبي رجع الشمية إبارة سرسالي هم بيساهموا بخير وخشيهاتن چارپل مديا هم بخير وخشيهاتن پانوراما چارپله هم خیر هاتن برایس حنفی توران و برایس نیمت ممتاز ایدن گلک سپاس بله که حنفی جرادن تو میوانه مبو یه برنامه من کم برای بر مشت دخواست کرد که تهنک بویرین هفته یاجی ایل باکوری کردستان تج دیاربکر جی آمده بشتاری برنامه آمده به تجمع بحثا هنک بحثا چی ده ویگاوی جمع بحثا چند بویرین گرینگ تجمع بکن سپاسیات دکن ام وره دست بکن و دوره دست به مجاری خواه بکن
والله Diyarbakır'ı seri evvelda derdevani bê derman aboriya Türkiye'ye. Qeyrana aborî li Türkiye wayê sala xwe qedand. Hêjî Diyarbakır'ı û gelek Bakurê Kurdistanê û heta gelek xelkên Türkiye jî di nav da ji vê qeyranê bi awakî neyînî tesîr li wan çêdibe. Ez wexta meriv li însana godarî dike tirs jî bû wan re heye Roza Xan. Dibêjin wayê ew ücreta karkera ya askarî ku dibêjin a herî kêm zêde kirin ew ê di sê roj piştî serê salê ew ê a karmenda jî ew ê zêde bikin. Ew wexta ku zêde dikin hema wek otomatîk ew jî bihabûn jî zêde dibe. Ew pêdiviyên jiyanê tev zêde dibin. Herkes hema li ba xwe wan etîketê ku ew ka wan tişta li serê hatiye nivîsandin wana ew dikin. Yani diguherînin û zêde dikin. Ketine wê tayê bi rastî û mafdarê jî heqlî ne yani a bi rastî em tev di nav wê qeyranê de ne em dibînin. Herkes daya sibede ya. Herkes tabii li gor qeweta xwe jê tesîr dibîne Roza Xan. Yani em bêjin ê ku ji xwe aboriya wî qelse yekcar qels bû. Bele. Ez bawerim interneta Henefî interneta Erê carna interneta min diçewtê. Îcar hema bi vîva girêdayê ez behsa mijarek dijî bikim. Bi rastî li Diyarbakır wexta ku meriv dertên nav xelkê û meriv li wan godarî dike Diyarbakırî bertek kêşanî saziya karebayê a elektrîkê didin. Ji ber çi didin? Yani tabii bu vîva girêdayê ji hikûmetê ra ew kêşan didin. Bertekêşan didin. Hikûmet vê dawiya salê da em bêjin fiyeta karebaya ku ji bo pîşesaziyê sanayiyê tê kar anîn ji sedî 16 daxist. Lê belê elektrîka mala fiyeta wî da nexistin. Evana jî dibêjin yani ev dewlet ne dewleta me feqîra ye li me nanêrin û hevalbendê zengînan e binêre elektrîka wana fiyeta wê daxistin û wekî din. Bi rastî yani divê dewlet hinkî dijî ku bi gotina wana ku divên dewleta sosyal a civakî yani divê dewlet bi wî rengî tevbigere lê mixabin Türkiye tiştek wisa tune. Ez bifetilim ser Diyarbakır bi xwe baxçeyên Hevselê. Ez bifetilim wîrê niha berî mehekî falan baxçeyên Hevselê û navçeya Sûra Diyarbakır ve her du bi hev re de mesela ku UNESCO'ye wî kiribû mîrasa cîhanê a ku bê parastin li ser wî de rojevê dabû lê vê gavê încar ji xeyrî wî Hevsel wayê biyeciyê ajalên Kûvî gelek beraz li Hevselê baxçeyên Hevselê hatine dîtin. Rastî ew jî balkêş e ajalên Kûvî vê zivistanê ber bi ciyên ku însan lê dimînin ber bi wan dera da direvin ji sermayê herhalde ji bo xwe ew bikin. Hevsel jî ema bêje li derdora Diyarbakır en ciyê nizm e. Ihtimalek mezin ew der di alê îklima xwe da jî hinkî nerm e ji wê bonê hatine. Çendê ha dîsa bi vîva girêdayî min nûçeyek dî
لآلي قرسي وخاغزماني وان درا گوندا يعني هاتون ديتن در دورا گوند وحتى الناب هناك كوتشي باجاران جي هاتون ديتن افجي تشتك بالكيش براستي لك حنفي بقول جبو باراستنا فان حيوانين نهك كهاتن ديتن شرداري اجبو باراستنا وان تو تشتك بربچاو هي كو زرار نگي جوان كو قال ياجي خلق زرار نگي جوان والله از لقاي تشتك سنات ما وازنا باورمجي او بجيبا خورا مشغولن او انجاق جيبا خو نتجاه هنكي كو تنو وتشتاتكن جيبا خو بدن وانا او خوازم براتكن جيبا خو او اجال جي برا ناخذ يعني ابراستي ايجار مجارك دنيجي دمجاري من مجارك دنيجي لغوري مترولوجيه الشش باجارن دياربكر د سري ساله دا او برفنه كيجان باجار نوانا دياربكر مردينه باتمانه سيرته شرناخه و رحايه لبانا و برفتنه افجي نها برف نباري هاي ايرو بالا سرساليه نا نباريه اللي براستي روزا خان وقتا كو دبو سرسال بپراني وان سالين درباسبوي بپراني لدياربكر برفتهات اللي بين اقلي واينات وير دو من جيكي مرونشتيبون قهوه خانكي من جو ياو جرى يرو برف باتا فلان وبيوان موسى حنكر خزاي يعني قوتن والله ما مستبارجي بارد چارده مه و یکی دمکی بیراوی دا ما بو یا گو چارده مه یا شازده مه دا ما یکی دا در پاتل دیار بکر اوجی مگو از اوگ بکم براستی که کنی بید بامد گوتن سر ساله بیدرا کای یعنی اما سر سالا ما حقلی بون سر سالا ما نه اف سر سال بو سر سالا ما سیزده بو سیزده مها یکی بو yani şeba sezda ko seris ved ve çarde ev şevvu gor kapıma Gregorian division yani çibin ihtimalek permazın beri mudkhasasında ve meseleci meri beyve beri ihtimalek permazın ev şeba yeldaviye yani takvima her ikevin akurda ihtimalek mazın 21 22 23 maha dozdaviye seri salih ihtimalek permazın. Jwebone heji dersimi gahan division wek seri salih piriku kalik heye u zeveş dukhunu meji zeveş dukhar ama med çare كارم بجم كردين رجلات كردستان كك حنفي شبا يلدا بيروز دكن هري اوجي بيروز دكن اوجي عيني تشتكو ملباكوري كردستان شبا سرسالا غريغوريان ما pek dahani ev de şeva yelda da pek değilin aynı tişte ihtimalek permazın damako Hristiyan ve devere ev bune ve takvime kar anine ve kurci jwana hin bune sersala xo guherandine ihtimalek permazın jiberko Hristiyan perzedel Rojlat Kurdistan tesir nedana evana heji şeva yelda دينو بيرو التخمين اخذ بيش كك حنفي او مثلا او شبا يلدات دي زبش و حتى وك ما بيا سمبولاوي زبش نشاندم كو ortazıstan او البامج يصابو البامج ديناب قاعده بدشار شبا سرسال داني سر سفرامه معرفت بكو يعني بيجم مرف زبشكي بهله حتى سري صالح بباريز عينا يصابو وتشتك تجي بخو نيمت تشتك تجي هبو ديامن يعني مجرد جو خوره نانه خوره نانه کی چید کرن دکرن بنه طرفا اگر تدا گوز هبون تدا نزارم موج هبون اما تبیجی چی دکرن ناوه نانه کی پچکی قالن دوجی o darke ki jid kirin nave vak darke neftiket tiştekiyorsa o em bejinem çar kesbun perçe dikir diamın herkes ki dikir tevfikavi dhani ber datani beri
ew darek di êkê da derketa digot dewlet di serê filan keso da derket încar nizanim ez şüphe timî serê da derdiket ê mala me ده مجالك دولة diya min hêle dikir diya min hêle dikir dimarek firmez ez werim ser mijara dawî ev ya serê xwe aslında mijare mijara me dawî şirketek çikolata li Diyarbekir dest bi hilberîna çikolatayê kir bu xwe kêfa Diyarbekir ya tên dibêjin babo îndî em jî مثلا إيطاليا هي ماشي هي Ama devê cîhanê em îndî şîrîn dikin kêfawan tê yani wexta خبرك خوش بو çikolata wexta navê wî jî derbas dibe meriv ew dibe yani خبرك شيرين بو كيك ama حنفي devê merva av devê merva dikeve dibe ew jî wisa dibêjin min got ez bi xeberek ku pê em devê şîrîn bikin ez بقديم روجر روز بتشو سپاس دکم جبوی درفت کو تا دامن روزافان مالتاوا كلك سپاس كيك حنفي امجي سپاسيات دكن اجبو كنت هن بويرين دروجبا باكوري كردستان دياربكر تايبت تجمر اني زمان كلك سپاس مالا بابه بلي ام در باسي مجارين خببن مجارين ما يرو بين شش مجاري ما هنه مجرمه یکم وقت دست پیکیجی مگوت شر روسیا و اوکراینا د 24 سپات ده سروک روسیا ولادیمیر پوتین دیار کرد که هزینوان جبو اپراسیونک تایبت ایریشی دونباسه کرد به وی رنگی شر روسیا و اوکراینا دست پیکر پوتین د سیه ایلان ده به امضاکردن دوکومنت که 4 هرمین اوکراینا که حالا از کارم ناویان راست بیجم دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و هرسون یک عالی الحاق کرد و دبیجه اب هرم پرچه کی روسیانه از واب پرسم اف شر چه تاثیر لدنیای کر هی هیا اف شر سال 2023 بقدر یا جوی چابه برزنیمت ممتازایدن از جته دست پی بکم تو چاوا دبینه وی شری چابو و چابه نرنیتا چنا بریار تشتی ایرو روژا داوی یا سالا 2022 اثر سالا و همو تماشاوان چارپر مدیای همو کردستانیان همو کردستانیان کل در وای ولات دجین پیروز کم هوی دارم سالانو خوشی آرامی بینه زانم یعنی ولات ما یک جاری دار نه الی به هندکای بچک به سالن چوی چیتر به هویه مگله کنج سالانو وکر سال و از هوید کم شر اوکراینیا و روسیه جی داوی وره انا ام رونشتنه ام گازنات کن کو بیجن بوهابونه و تنبونا یعنی اوا الکتریکی بیا هره ترکیه هر هبو ل نهال حمو دنیای اف پروبلم چه بیه پر آنندک تاثیرک زیادتر آن کمتر ل حمو دنیا تاثیر کریه بین سوئده yani merv tarihi her belki nizanım 45 sal paşta her ku saleke de ku eşya sadih jda zede biye sadih jda yani tabi ev rakam jbo Kürdistan ve Türkiye millet ve hanaki خوب ke le jbo Avrupa işte gelek mazne damad için her cari benzina xuda digirin درسیتین زیادتر بیه نه elektrik پر باویه جبر کووانا مثلا انرژی پرانیجی گریدای روسیای بون روسیا نیز بو و دبن بحر بالت كده بورين غازي و اوي دهاتن و چاخجي براستی هناك تایبتی انگلیز و امریکا آلمانیا اود کردن تایبت سرکشی و آلمانیا مرکل دکشان گفتن
يعني أقص خو قرداي روسيا أو نكن تديدي روسيا جي سوفيت هلوة شيابو أو بوبو بجن أف خطر زيدا نداد ديتن لي نها ملت بتجربة خدجي ام بعصا تسيرا كو شرط شوال ملته كريام دكن لي كاب بفكرن كو نها صدي بلكي حفته حشته اوكرانيا الكتريك تونه هر روج بومبا سرواندا او كرن اب تسير عيني وقت ده لأويد که لخلق روسیه جید که بری چوب خستانا کاربون بکریانا کاربون چونا هر دری نها جیانا وانجی زندان بیه اینجا جویی خرابتر yani قاندی کو رقم تگوتن کو نای اثبات کردن ل گور او راستیه نه دبین 100,000 عسکری روسیا هاتیه کشتن 100,000 کو لدنیای ده مثلا نفوس ده کو جنو میر فرقیت هری مزن لروسیا هي اوجی يعني هجمارا جناب برا يا ميرا بر هندكه اوجي جبركو شر دوديا دا كو لوي دري بمليونا انسان هاتن كشتن تسيراويه اجا نها وياجي ليزه ده بو و مرم نزان ابي شر كينج بچواي بقده و tabi bere şar çedbun mer zede ev nedbun lena mesela tehlika bomba atomiye hami dünya yani ihtimalek zede nedin ji hertim bu tırse dijin jber ku parastına vijine mümkün ne vek gule kiye ku hoş gule bu parezi verhasıl ebşer herkesi tesir kir yani ev mesela şarjı سدمي اساسي خو هن ولات هنا خو ابي الدنيا دبينن ببيجن وك وك بين خو ابي مازن هي دنيا دبين ولات مازن هي دنيا دبين وك امريكا وك انجليز يعني او هرتم بوان راي وك فرنسا المانيا ليفانا ايدي دبج تاكتيك ينبري او حمي كولونيا خود دبج بردان او كرن لروسيا وحتى او هلوس جانا بإيران وتركيا راجعه خود هرمه يعني بجن ديك هرمه دزانم روسيا پشت سوفيت تكچو شو ابوريا وان هاتو دركي كو دين كاربون باره همو وان ولاتان بکشیدن ولاتن کو دناو اوا سوویت دابون شخویا و دولتن سیستم واشووا دابون هر یکیش خورا ره کیگر پیشی بترس دگرتن ل دورا چخاس چو yani بيجن خدور خستن مكتن يكتي اوروبا مكتن ناتو لي پشتی اوا سوویته اولاتن کو دناو سوویته دبون و جسارت و نکاربون نشان بدن سنه او سه ولاتن بالتقي هنا لتونيا ليتوانيا و استونيا وانا يكسر يعني شوف نسلاونجي وانا يكسر خوج جي دور خستن و كتن يكتي اوروبا كتن ناتوي Van davya yani ben taybeti Ukrayna reakdin da berxwe teklivi Avrupa jwelat denize de turbu u Ukrayna ali teknik edeci pişti Rusya velat heri peşte bu dinav yekitiya Sovyet hakevin دالي زراعات آلي أول جوالات وان پر مساعدة دبن يك دنياي مثلا جنم وتنده أبي هري بيشة أبي هري پر زيدي أو أخو كاره بفروشه ورحصل وانا كرنكو يعني وهدي أو مثلا غاز وبترول روسيا جي خرطبو بأواكي جو هي اوکراینا از دست منه چیه از
باوای کی تربیه بکم و خو باور بود گو د ناوا سه روزا دا و کیف که دسته خو پشتی کیف که دسته و شخور حکومت کنو دینه لوی داره و بی اوای حکمرانی خویا سر اوکراینیا و بردوام که لیوسا در نکت تقول قيبة بهساني بس لیوسا در نکت اوروپی و هلوستا روسیه yani her dişopandın dizanbun yani Rusya ve bikebet işteki vaha yani belki ne bir şekli beji be her avay şık bun le jberwi juan raji ev bu yani ana juana ya heri çetre yek insana ki vanayı kuştun le Rusya'yı terbiye dikin le alikariye ke gelek mazım ku Rusya belki tahmin nedkir hem ali maddi hem ali insani yani milyona insana derhal cidan olan Avrupa'yı hakkı Rusya'nın roja evveli da davan o ali evederci vejin silahcı silahın yani her çıkartışa silahı hin grantır dedin wan Rusya şkiya dışarıda Rusya ev erişa peşi وان عردن کو کربو دسته خو انا نیبه ویجی وان دا کریه و جبول هبدو هاتنه جی نها سروک اوکراینا تنین وان عردا ناخوازه کرمه جی دخوازه کو بیزن 2014 دا جدست بردا بون دوی حتی کرم جی ازونک مز ناسکن او ویجی وی آلیکاریا اوروپا یا دنیای الپش خو حیث کرد ورحصل اب شر شركي كو لحمو دنيا تاثير كريه herkes de mala xuda vi şerî hîske û taybetî jî bo gelê Rusyayê û gelê Ukraynayê mal xerabiyeke ku belkî 40-50 sal jî wê êşa wî bikişînin em vê roja dawî ya sala kevin ku sibê dibe saleke nû hêvîdarim di sala nû de ev şer raweste bi awayekî levdû bikin û levdûkirin jî yani dibe Putin ya ku Rusya Putin bixîne ya jî Putin İdi tu çare nemine bi awayeke sivik yani ku ew jî weka ku ne şer hinda kiriye yani wa payekî bidine bi wî awayî şer raweste nexwe yani dikare salek di salê dinê jî bikişîne lê di tarîxa Rûsyayê de jî ew e serokên ku şer hinda kirine li ser îqtidarê nemane كان بدنا نشاهد بكاك حنفي برزنيمات ممتاز عيدن قالك للسرسكني تل سرفي مجارة بيجي روسيا بخوا باور بو ياجي بوتين بخوا باور بو بهتر جي دواري اكونومية دي دقوت كو السر دستم دا اكونومية دي ونكاربن ولاتين اوروبا ياجي براني ولاتين اوروبا كو دواري اكونومية دي سردستيا روسيا هنا سر هي بخبر بوله حسب مال سوکل هف در نکات شر دریج کر واسالک در باسبو و هیچ دریج بک خویایه تل سروی روشه چی بیجه از دکارم لسروی مسئله چی بیجم از وی بیجم یک جه روسیا و پوتین دگوتن شخو امی وک چنگک آب امی هما دجی دامی تمام اوکراینای دابلعین نو بخون قديات شو أما زو بقدر لبلي ويا واينبو دولتين جهان بتايبت روجافا يعني وك كواليسيون تبقريان herkes دجي خدا آليكاري بأوكراينا راكر و أوكراينا شركي برخداني دا دست بكرن براستی اوکراینی زیده
بلهنگی ولاتê xwe diparêzin birama ew ji me Kurdaran jî bibe mînak ez wexta li wî şerê dinêrim lê ez dikarim ya bêjim Rusya û Putin hesabê wan negirt ew ê şer hêjî wisa xwaneyek û koalîsyona Rojava ew ê vî şerî hê dû bû dirêj bide dewam kirin şer çiqa berdewam bibe wê him Putin per û baskê Putin ew ê dakevin û hem jî ew ê Rusya di her awayî da ew ê paş de bikeve ew jî ji bo wana ewkek mezin e serkeftinek mezin e ez nebawerim ku hema wisa Rûs dikaribin Putin bixînin ji ber ku Rûs di nav Rûsyada Putin ciyê xwe pir saxlem kiriye yanî tek kes nikarin bey Putin dengê xwe jî bilind bikin ti muxalefetek di nava xwe da nehiştiye tiştê ku hat serê wî muxalifê wî Navalnî bû çi bû navê wî hê jî em pê zanin ku çi dibe û çi nabe ji qeynî wî jî keremke مگویان تدبیجی گل نکاره زیده دنگی خو بلند ez pir baweriya min tune çünkü awakî diktatörî tevdigere yani ewkek şarek mezin li ser xelqê Rûsyayê ji ber wî ez nebawerim dikaribin tiştekî bikin halê hazir li gorî vê rewşa îro lê belê ku Rûsya her ku here û qels bikeve ew ê Putin ew ê pragmatîst tevbigere ez bawerim ku ew bibe yani ew ê belkî ji wî tiştê biçûk qayîl bibe û bi wî awayî şer bi dawî bikeve ez zêde dixwazim ev şer tesîra xwe li ser Kurda û li ser Tirkiye çikir ez hinekî jî dixwazim li ser wî bisekinim bi rastî vî şerê hanê Tirkiye pir sûd jêgirt yanî bi çawayî sûd jêgirt yek wek mînak ez ê bêjim Erdogan weka ku bûye hamiyê wan dewletên qels ê ku birçîbûn li welatê wan zêde ne işte dibêje ez korîdora qût min çêkiriye û ku nejmive wê dinya birçî bimîne û bi wî awayî dixwaze di hilbijartinên hundir da ê Tirkiyeda ji viyanê sûd werbigire bi wî awayî ew têne lê tê bîra min di piştî ku şer dest pê kir hinek wext derbas bû li Tirkiye wexta ku meriv diber ewkek çawa bêjim ofîs heye jêra dibên ofîsa tene û qût tiştek wisa îjar ewkê wan hebûn wek ciyê ku tiştê xwe tiştê destê xwe difroşin yanî findiqa difroşin birinci difroşin rûn difroşin hemat bêjî çi înca piştî şerê Ukraynayê di temamê piyasayên dünyayê da ew rûnê wan dendikê gulên berbiroş ew bû yanî hinkî ewka wî zêde bû fiyeta wî gelek bilind bû ji ber ku di wan dikanên ofîsê da ew rûn piçîçkî erzan bû meriv wexta ku di ber ciyê wan da derbas dibû bi sedan Diyarbekirî feqîr fuqara ji xwe ra ketibûn rêzê awsa li dû hev rêza wan dirêj dewam dikir û ji bo ku ji xwe ra 5 kîlo rûn bistînin û yan jî birinc bistînin bi wî awayî em bêjin di diya jî dîsa
پشتی شر اوکراینای تاثیرک دنیجی چه بو اره لترکیه قیران هبو اره ام بیژن کورا دلار و یورو و فلان و بیوان زیده بو و پر ترک داکت جوی بونه انرژی زیده بو لی اوکتنینی بو انرژی جبر بی شری جی هنکی انرژی زیده بو گازا فضایی زیده بو خلق ترکیه با آوایکی نینی تاثیر شانده ایجار اردوغان چدکه اردوغان جی پشتیوی شری میدان هسپوی برفره بو این دی هسپ خود پر راحت دوی میدان دا دبزینه جارنا تدی دچه به پوتین را پوز داده جارنا دچه به بایدن را پوز داده هر دوجی وقت پیوستیا وان به ترکیه هیه و جبوی که ترکیه جه رو ایدنه بکشینن باخوه گلک پیشپانوک دا بیجن برهب هری داوی پوتین گو امه ترکیه بکن مرکز انرژی وساکو tabii vakta ku ev sad vêjin Erdoğan jî raya giştiya Türkiye ra van tişta dibêje binêre divê ez ji bo we çi dikim û çi nakim û binêrin Amerîka nikare li em bêjin rojelatê behra spî pêşîl me bigire ku em enerjî xwe bigihînin çavkaniyên enerjiyê و امریکا وان دنگا دبیهیزه جی دنگی خود نکه امریکا و اوروپی دوینن که ترکیه و چقاس وان چتاین تندره و سوریه هنه وان دستک دکه لی دنگی خوش ترکیه را نکه اف شر اوکراینا و ایران بیه بلا سر ما کرداجی آب راستی ایجا ازوی بیجم یعنی جبر که شر اوکراینا دولتین بینا روسیا چاوی خوش ترکیه را دگرین ده همان دمێدا ئەمریکا ژی مەجبور دبینە ئینجا چاوێ خۆ دگرێ ئەv jî aliyekî şer êdinê ye erê Rusya gav paş de davê lê belê Tirkiye jî ji viyanê sûd digire di nava her du dewletan da hespê xwe ha bîre ge diçe ber derê wî ge diçe ber derê wî ge bi wî ra poz dide ge bi wî ra poz de min got ez viyanê jî behs bikim êm aliyê Kurda ne tenê ekonomîk êm siyasî jî pir tesîrê me lê evek din bixwast tiştek lê zêde bikim yani hesabê Rûsyayê bi tu awayî negirt yani bibên naha şer biqede vî awayî jî biqede heta bî-30 salî dibêjim wê Rûsya negihê quweta xwe ya berê û ev ji bo dunya rojava ji bo dunya rojava ji bo Amerîka serkeftinek gelek mezin e baweriya xwe bi Çînê anê Çîn ew jî yekî ku hukmdariya dunyayê dixwaze yani Rusya ji dewrê derkeve wê çaxê Çîn hîn statiya wî xurt dibe heta niha û Çîn pir bi dîqate jî di alî aborî de jî gelek xwe pêş de biriye niha naxwaze wiya rîske bike heta niha li gor ewa ku tê gotin alî sîleh de tu alîkariyekî ku belkî Putin hêvî dikir ku belkî ji bo xatirê Çînê şerê Ukrayna jî 15-20 roj paş daxist ji ber ku olimpiyat wê çaxê li Çînê bûn bawer dikim Çînê got bisegine 15-20 roj jî bisegine bir olimpiyat yani ew bala dunyayê ku li ser Çînê bira neçe dûra dest şer bike here were İran niha vekirî sîleh dide lê ev serî hildana dawî ya Îranê wan jî çavtirsandî kir yani ev mesela jîn û jiyan azadî ku yek ji mijara me ya îro ye erê yani ew jî ew bûn Tirkiye jî li vir ew ê yani ji rewşê dixwaze feyda bigire lê kulî ba me digotin kulî carek di car sê car kare xwe hop bike lê cara çara lê ev şer jî wê biqede hev tiştê ku ana ku ji bo ku şer hîn firehtir nebe û ji
تایبەتی جی ناتو ئەمریکا و دنیا ڕۆژاواش بۆ جوان ڕە ئەو نەبێ چاو لە تورکیە دشکێنن لێ تشتێک نایش بیرکردن دوورە دیرۆک تێ نفسان تێ نفساندن ینی gelek spas ji bo nirxandina we li ser şerê Rûsya û Ukrayna ku tesîra xwe li hemû dinyê kiriye û dike. Em werin Kurdistanê em bi Kurdistanê berdewam bikin. Em her Rojhilatê Kurdistanê ku dizanin roja 16 îlonê li Tehranê keça Kurd bi navê Jîna Amînî ya jî Jîna Mahsa Amînî ya 22 salê ji aliyên polisên ji aliyê polisên exlaq ve bi lêdanê hat kuştin. Ev bûyer pêleke xwepêşandanek sivîl li seranserê Îranê bi xwe re anî û li Kurdistanê her wiha raperîna Rojhilatê Kurdistanê ji aliyê partiyên siyasî dest pê kir. Di van xwepêşandanan de li seriya 500 kes jiyana xwe ji destan û xwepêşandan hîn jî berdewam in, serhildan hîn jî berdewam e. Jin jiyan azadî, slogana jin jiyan azadî hîn jî berdewam e. Ez ji we wiha bipirsim hûn vê rewşê çawa dibînin, çawa dinirxînin. Ev pêla xwepêşandanan wê tu guhertin li Îranê û li Rojhilatê Kurdistanê bike an jî çawa. Birêznimet Mümtaz Aydin em bişte dest pê bikin. Belê bi rastî yani ev bi hedîse wek ku meriv bibêje berê de millet hazir bû biteqe lê benda evekê bi çirûskekî bû. Ev kuştina Jîna Emînî bû ev çirûsk lê wê jî yani yê ku wê demê pêra bûne di girtîgehê de bûne û dema ku lêdane dîtine bûne şahid li gor dibêjin yeka Kurda serbilind tu carî serî netewandiye û ew kiriye ku vana hîn dijwartir lêxin ku dawiyê li serî da lêxistine û şehîd ket. Ya rastî yani kêfa min hat ku jinek serîldan bi jinekê dest pê kir. û ev pêla xwepêşandanan bi jinek dest pê kir. û hîn bêtir kêfa mat ku ew jin jî Kurd e. Ji ber ku van demê dawî mesela Daişê ku Kurd li Rojhilata Navîn û ku mesela İran û Türkiye û ew dewletên Erebên ku paştemayê alî medeniyetê ve yani belkî perê wan pir e yani Kurd bi awayek modern derketin li şerê Daişê kirin taybetî jî bêjin li Rojava ew jinên Kurd ku bûn wek sembola şerê Daişê ku ew bû en dawiyê li Îranê yani ku Îrana ku li hemî dunyayê wek bibêjin niha çavkaniya terora İslamî tê dîtin li her derê ne tenê li wan welatan heta mesela Qasımlu Doktor Şerefkendî Baxtiyar Şapûr ku berê serokê ew ê bû Îranê bû serokwezîrê wan bû li Parîsê hat kuştin û hinek hedîsên dinê yani ev evek bersîveke gelek ew bû û bi jineke Kurd dest pê kir. Bi rastî Îranê ne wek Tirkiye ye li wê derê ew heye yani bên ew tradisyona ku meriv derkeve kuça berxwe bide yani li Tirkiye dunya hildiweşe yani Kurd eger tiştekî dikin ku ew jî tesîra wan bi hudûd e yani
روجا جمهورiyet hatiye danîn heta niha Türk li hember dewleta xwe yani çi jî kirine serî hil nedane. Yani çi qas bêedaletî biye, çi qas feqîrî hatiye dîtine lê ew tune. Li Îranê devleta hez dikin keknîmet. Li Îranê ama tenê ev dema Xumeyni yani bêjin ev mesela hikûmeta İslamî de 2015 da serî hildanek çêbû, 2018 da çêbû, 2019 da çêbû. Lê ya vê carê ji hemiya mezintir bû û hîn jî dom dike bivê nevê xura hin guhertina bîne lê hêvî dikim ku ev bidome û bibe sedem ku ev rejîma ku ana biye çavkaniyê terora herêmê û tesîrek gelek mezin li Kurdistana Iraqê dike, li Kurdistana Sûriyeyê dike, yani ya Başûr û Rojava dike hilweşe lê tabî ji bo wî jî gelek tişt lazim e ne tenê ev xwepêşandan ya rastî Ewropî qandî ku divê qandî ku li Ukrayna xwedî derketin vê xwepêşandanê xwedî derneketin. Herê di medya wan de hat behs kirin lê wek dewlet karibûn tuntir ser Îranê zextadanîna heger wisa bikirana ev kesê xwepêşandan dikin wê cesareta wan hîn zêdetir bûna û hîn bêtir millet bawerî banîne û ew binan. Hêdî wê me tirsiye heye ku ev xwepêşandan hêdî ew tir bibin. Van demê dawî jî meriv dibîne hîs dike em ji bîr nekin herkes li êxwe xwedî derdikevin yani Ewropî li êxwe xwedî derdikevin Ewropî welatên Ewropa tev Skandinavya ku em lê dijîn bi xasî înteresa û piştgirî û alîkariya ku ji bo Ukrayna nîşandan dilopek wê piştgiriya raperînê û serhildana jin jiyan azadî nekirine yani herkes êxwe li êxwe xwedî derdikevin wê jî bêjim. Lê global kare Rusya evek mezin be ji bo dunya rojava û ji bo Ewropiya lê Îran jî jê nekêmtir e yani li herêmê niha ev nakokiyên çê dibin di hemiye de pêçika Îranê heye. Lubnan eger li wê derê asayîşeke ew tune be û hertim li wê derê şer çê dibe pêçika Îranê têde heye. Li Yêmenê pêçika Îranê têde heye. Li Bahreyn pêçika Îranê têde heye. Li Kurdistana Iraqê ku yani bi to awayê îstikrar nayê danîn hikûmetek ku karibe bi Kurdara li hev yani eger Îran ne li pişta Şiîya bûna belkî pir rehetir karibûna bi Kurdara li hev bikin bawayekê. Lê ew pişta xwe ji Îranê digirin. Belê gelek spas kek Henefî çawa Rusya li Ewropa mezin û welatekî mezin ya jî serdestiyê dike Îran jî rojhilata navîn ew xas serdestî û mezin divê bûyerê de ya jî divê serhildanê divê tu çawa dibîne vê van xwepêşandanan û serhildana jin jiyan azadî û çawa bêjim şoreşa jinên Kurd ku çelme dewam e û piştgiriya wan tu çawa dibîne gelek vîdeo hatin weşandin gelek çawa bêjim nerinên cudal hember ev hineka gelek jinan ji bo piştgiriyê bikin porê xwe jê kirin gelek jinên din jî berova jî wê vîdeo derxistin ez bawerim vîdeoyek me jî hebû ka teknîkerê me karibe derxîne gelek jinan 43 سال حجابی زۆرم لێ 43 سال سەرکوب و ئازار و ئەشکەنجە 43 سال ئیعدام و جەنایەت نا بۆ حجابی زۆرم لێ نا بۆ جمهوری کۆماری ئەسلامی
بجي جينا بجي محسا أميني أم انقلابي كي جنانية بجي محسا جن جيان آزادي جن جيان آزادي تکایە پەیامێکیشم هەیە بۆ ژنان و کچانی وڵاتەکەم پرچەکانتان مەبڕن ئەم پرچە چقەڵی چاوی دوژمنانە جمهوری ئیسلامی ڕقیە لەم پرچە ڕقیە لە جوانی ڕقیە لە ژنبوون ئێمە ئەبێ خۆمان جوان و ئاراستەکەین قژەکانمان بهێڵینەوە هەر بەم قژەوە ئینقلابەکەین بژی ژیان بژی ئازادی بژی دموکراسی بژی ئازادی بژی ژن ژیان ئازادی بژی ئازادی بژی ژن بژی دموکراسی بژی ژن ژیان ئازادی بله gelek piştgirî û gelek xwepêşandan û serhildan û hevkariya jinan jinên Kurd bi rastî wek destpêka bername ji bo muhra xwe li 2022 xist serhildana jina Kurd şoreşa jina Kurd wek min got di vê vîdyoyê de ev jin dibêje ku ji bo ku gelek kesa wek min got porê xwe jê kirin gelek jinan ji bo piştgiriyê bidin bêjin heger ev por vê êşê vê janê didime keçê me dikuje ev vî porê naxwazin jê kirin geleka jî wek vê jinê gotin ku pirça me kelema çavê dijminê em têxin çavê wan porê me pîroz e em porê xwe jê nekin kek henefî tu li ser vê van xwepêşandanan û şoreşa jina Kurd û ez bêjim serhildana jin jiyan û azadî tu çi dibêjin her wiha raperîna partiyên Kurdistanî yê Rojhilatê Kurdistanê belê بله نها دما کو ev xwepêşandan dest pê kiriye heta îro dest pêk bi Kurda dest pê kir ewlê li Rojhilatê Kurdistanê dest pê kir piştî Kurda ê ku herî zêde piştgiriya vê meselê kirin Belûc bûn gelê Belûcî bûn û ew erebên Ahwazê hinkî piştgirî kirin lê em bêjin wexta mermilên nêre Azerî û Faris weka Kurda û weka Belûca piştgiriya vê meselê nekirin. Ev jî tê wateya ku erê li Îranê mesela azadiyê heye. Yani jin ne azadin, xelk ne azade, ew komara İslamî ji qewlê wan va ew wî mejiyê wanê qirêj li ser civakê pir zextek mezin li ser civakê danîne xelk îndî ji wê wan zexta bêzar biye ji wê bonê jî dixwazin ku îndî vana herin ew rast e lê wexta ku meriv li Belûciya û Kurda dinêre ew bi şiddet devam dikin yani wexta divên bi şiddet ne ku şiddet bikartînin yani daha zêde li wir xwepêşandan agirê xwepêşandanê pir zêde ne li her du welatan ji wê bonê jî wexta meriv lê nêre li Belûcistanê jî li Kurdistanê jî qurbanî zêde ne û hê jî berdewamin Belûcî jî berdewamin bi taybet Belûcî her rojê îna ji sedî sed her rojê îna li hemû bajarên Belûciya xwepêşandan devam dikin. Dema ku Xumeyni û hevalbendê xwe xwestin ku şahê Îranê bixînin tê gotin ku salek xwepêşandanên wan berdewam kirin. Yani wisa xwaneye ku evan xwepêşandanê hanê jî ew sînorê psikolojîk sê meha piştî ku ew kirin
derbas kirin ez bawerim ku ew jî ber bi salê da diçin eger ku Kurd û Belûc bi taybet dikaribin li ber xwe bidin û gelê Azerî jî ku hêdî ew jî vê xîretê bikişînin ez bawerim ku ew ê dikaribin Komara İslamî gav paş de babêje û hinek hek û hiqûq hem ji van xelqan re hem jî ji bi tevayî ji gelên Îranê re hin hek û hiqûq bide naskirin. Divê ku Kurd çi bikin? Divê ku Kurd li Rojhilatê Kurdistanê hêzên xwe bigînin ser hev. Hetanî dikaribin vê serhildana xwe bi awayekî sivîl bidin dewamkirin. Ji ber ku vê gavê hêza wanî ku dikaribin bi awayê çek bi Îranê re şer bikin mixabin tune ye. Yani ji wê bonê jî divê ku bi awayekî sivîl berdewam bikin û bi Belûciya re, bi Ereba re, bi Farisa re, bi Azeriya re PKK'yên Îranê re jî divê ku di nav koordînasyonekê dabin. Divê ku wî bikin. Îcar ez difetilim wexta ku em lê nêrin Îran zextek mezin li ser başûr danî heta artêşa Kirsînor û filan û bevan lê başûr bi rastî gav paş de nabêt. Yani ne kampên wan girt bi dronan û bi mûşekan êrişî başûr kirin lê başûr bi qaydê Îranê nekir. Îcar li Bakur jî mixabin ew tiştê ew xwesteka ku di dilê merv da derbas dibe piştgirîkî bi wî rengî pêk nehat. Ez di wî awarê da wek Kurdekî Bakurî ez xemgînim xwezil me dikaribiya li Diyarbekir em bêjin xwepêşandanên girseyî ji bo birayên xwe senenda jû û mehabatû û sineyê bikira lê belê mixabin. حنا في بحثا بله بحثا يعني كردين دياسبورا وكردين هر چار عالية كردستاني تبي باكر جي قالك جوان مثلا خبيشاندانا دي و بشجريا في سرهلداني يا الرجلات كردستاني هر همو وقت تجيانها جو مخابنية دبيجن بمخابنية دبيجن بشجريا باكر كردستاني جبركو ام هرقاف ام دبيجن يا باكر كردستاني براي مزنه بنفوس أخوة بجغرافيا أخوة بهرنجي براي مزنة كردستانية بالتباهي كردستاني هم هرد بيجن يكيتي وهفكاري وكردستاني يك نشاره ده بيارك وها جرين دكو بمها دومه بحزاران كس لسربيا وبجاني خواه خوددن بر آگری دولت ایرانی بجاني خواه يعني يا مرن ويا نمان بيان مرن ويا نمان درد كيفن كولانا وباكر أو قبيدنج وهركس يعني وقت جي قلت يعني قالوا تشيك دكاري أنا ما بحث كر كو تروس كي كو باش بو كو جيه كيف خوشي كو جنا كرد بو كاتشا كرد بو هربي بمان مرندي جواره دريمات يشد لما كوين دقري لي جبو باكر كردستان تروس كي تشاوا لازمه دوي چن كاتش چن جن چن كرد چه ببه چند کس بمرن اجبا که گلی کردستانی را به سرپیا یان مرن و یان نمان تشکی واره چه ببه لما براستی لما خوین دگری بگشتی هر چرا لی کردستانی لسر ویرا و شیش برکو لبر چاوی ما لکولانا یان مرن و یان نمانه بله روزا خان تزاری چاوه مخابن باکور کردستانی مێژیە خەڵقێ me hatiye şuştin ji alê ew rêxistina ku bihêze û li Bakur pir bihêze yanî PKK û hevalbendên xwe PKK û hevalbendên xwe yanî di mesela Îranê da weka ku naxwazin ku vê gavê Îran têk here îdeolojîkî wanî çewt heye yani hêjî Amerika wek dewletek emperyal dibînin İran jî li dij emperyalizmê şer dike wisa ve gere em piştgirê Îranê bin û her wekî din yani ew îdeolojiya çewt
تاثیر لسر خلقی می باکور کریه خلقی می باکور جی او هست نتوایی لباکور قلسن روزا خان کو او هست لباکور خورت بونا ایشا دل محاباتیا ایشا دل مبوجی کو اگر تلیا یکی سنه ام بیجن به ایشیا میوه ایشه دل خدا حس بکرا لی مخابن جبر کو او قلسبون هیده وان هستان دا افتشت لباکور پک نای مخابن از کارم تشتکی لیجه بکم ون دزانن او سروکا یکا ترکیه سروکا odaya tabiba dedi ya doktora beyanek da mesela evi na her cari mahkemevi dibe her cari ev dibe qandi ku HDP deru dora evi ku jbona wî deng derdixin sadiyekî wî jbona jîna em derdixistin او نيزي هبن كاكو yani netene ev yani ben le eveci yani ben de çapemeniye de de zamanaki gelek ev resmen pişkiriya İran etkin yani ve İran'a ku be nahile başure Kurdistan'ı ev be esası o da nahile Rojava'yı Kurdistan'ı içi le tişteki pır acebe tişteki pır eve ku millet hinc yani jüve seyre şiar nabe yani vek wan seyr kirbin ya yani şiar nabin elbette bahsa tişteki demişim bikim ev helvesta Kurdên İranê birastî helwesteke gelek baş dîşandan bi du aliya yek ji bo ku ew xwe İran ku roja ewlî de ji bo ku bêje ku vana Kurdin û neke mesela hemû İranê êrişî başûrê Kurdistanê kir baregahê wanên ku normal planê wan xelkê sivîlin û yani êrişî wan kir bombarduman kir du car sê cara bi roketa lê wan sîlah neteqand û dest nabetin sîlah ew biryareke gelek baş bû û xelq jî bi rastî li dû wan çû yani na vakti roja dibêjin dikana bigirin dikana digirin roja dibêjin de kevin ser kuça da kevin evek wan heye û her wiha ji Iraqê ji Kurdistana Iraqê êrişê Îranê nekirin îşê rewşa Kurdistana Iraqê jî nekirin rewşeke xeter yani bikirana ji xwe ew hazir bû İran hazir bû ku yani keleme çavê wan da û ji xwe dibû hajeteke gelek ew lê Kurdên İranê wê firsetê neda İranê hem di nav İranê de wê firsetê neda nexwestin bala yani ewa wan ê êrîşa wan heya herî giran were ser herêma Kurdistanê heta ku karibûn lê dîsa jî gelek şehîd dan û hem jî nexwestin barê Kurdên Iraqê Kurdistana Iraqê zehmet bikin tu zehmetî jê re dena xwe encam jî tune ewa her ro PKK ji li başûrê Kurdistanê xwedênegiravê şerê şekdarî wê li bakur bike sed meqerê Tirkiye li Kurdistana Iraqê dayê çêkirin Belê gelek spas ji bo nirxandina we em derbasî em herin Rojavayê Kurdistanê em beş bi beş herin Kurdistana xwe bû yerên Kurdistana xwe rewşa Kurdistana xwe temaşe bikin binirxînin Rojavayê Kurdistanê em wek hûn zanin şerê navxweyî yê Sûriyê 11 sale dom dike bi armancên cuda welatên wek İran, Tirkiye, Rusya û di serî de jî Amerîka dewletên hevpeyman yê Rojavayî li ser erdnîgariya Sûriyeyê ne. Erdê Sûriye 11 sal berê îro bi piştgiriya dewletên navborî
آلین هزین جدا ریوبرین کرد جی لسر پرچک نگاریا خو جالیه ریوبریا خو سر و تی اداره کرن پرسامن و اف کور گریک هم بیجن کور گریک بکردی ده سال 2023 ده و چی شکل بگیرم براستی کور گریک بکردی گوتنک گلک خوش جبو وی روشه هون چی ده بیجن که حنفیم جتا دست بکن لسر روشا سوریه و روش آوای کردستانه و وی کور گریکا هیی آوای 11 سال دوم دکه بله جبوی کو ام و گریکا کور اوی چوا جهب وب و چارسر به اوله اموان هزه گلورن اموان ناز بکن کی دخوازه چه بکن ام بجن سوریه وک پارتیا با آسو و تبی مالباتا اساتان و دخوازن که و ریوبریا خو لسرانسر سوریه جاردنه تکوز بکن و او ام بجن امزانو که ریوبریا وانجی لسر او کک مذهبیه یعنی او برچعبایه یعنی سنی و علوی الورهنه ریوبری دسته علویه دایه و سنیج علویان زیده ترن جبر کو بوی رنگی تف گریان او او کا تندرو اسلامی ام بجن ایدئولوژیا تندرویا اسلامی جی بنا سنیین سوریه دا پر زیده بنگهدید ابراستی yani je sedemawi او کیل پشتا اسات و از بارم اینترنتا که حنفی کیمن لبنان روسیا گلو چما پشتگیریا اسات دکه روسیا دخوازه کو د بحر سپیدا بارگهن وی هبن بارگهن وی سیاسی و لشکری هبن yani لوی دره لهمبر ام بيجن او هفقرتنا روجاوایی روسیا خودی او كيفه خودی ام بيجن جيه كيفه لروجلاتا نافين بجوي بونه دخوازه لور به لهمبر روسیا اینجر امریکا دخوازه چبکه امریکا دخوازه کو یک قوتا روسیا آل روجلاتا ناوین کم بکه رین انرژی کنترول بکه و پیشی لی ایران جی بگنه امریکا جبوی بی چکر لی باشور کردستان پشتگیریا کردان کر پشتگیریا هرما کردستان کر و بوان راوک کواليسيون تفجريان يعني او هيزن کواليسيون كو امريكا سركشيوان ذكر او بپشمرگين كردستان را اي باشور كردستان را لهمبر داعش كو داعش خطريك مزنج بو دنياي بو بهبره بهماهنگي شركرن و داعش تكچو ده همان شرida هلبت كردين روجاوای كردستان جي امریکا بوان را جی هماهنگی آوا کر و داعش تک بره امریکا دخوازه کو بوان هزین کردی را پیوندی خو بردوام بکه جبوی کو پیشی ایران و روسیای بگیره ایجاد امورن سر ترکیه جی او ناکوکیه نابرا روسیا و امریکا قبضنه مد شر اوکراینا دا باس کر جوانا سود گر اولی چون ایدلیبه بون وکا اوکه چوا بیجن وک سپانسور او هزین تندره و النصره و فلان و بیوان و گوتن ام کفیل وانا
کو اوی بتر شر نکن بر روسیا و دولت سوریه را رژیم سوریه را او کرن دنابا خدا هنک ریکفتنان امضا کرن لی جار بجار او هزین کو بن کنترولا ترکیه دابون جار بجار وان ریکفتنان من پید کرن پاشیه ترکیه ج ناکوکین نابرا روسیا و امریکا دیسا فایده دید کت افرینه کت گریسپی کت سرس تكبه الرفعة تكبه كوبانية ومنبجة وروجاواي كردستان بتوائي تكا دست خوش بوي 30 كيلومتر إجا مورن سر إيران دبي از شر خو للدربي سينور خو از شر بكم پیچیاوی دناب عراق دایه پیچیاوی دناب سوریه دایه پیچیاوان دناب لبنان دایه پیچیاوان دناب یمن دایه و هر وکیده لسوریه جی بلکی هم ده واره مذهبی دانیزی هبن و هم جی بوی آوای خودپارێزه جی ایران دخوازه کو لروجهلاتا ناوی ببه هێزا سەرەکە جوێ بۆنێ ایران هەواڵبەندیە ئەساد بکە ئیسرائیل جی هەیە لێ هەرێمێ ئیسرائیل جی دخوازه کو ئەولەهیە خۆ ji bo ewlehiya xwe dixwaze ku li rojhilata navîn Kurd bibin hêz û İsraîl û Kurd bi hev re hin di warê li hember dewletên wê herêmê bibin hevalbendê hev. İsraîl jî viya dixwaze. Kurd çi dixwazin? Em werin ser wî. Ez ê Kurd çi dixwazin? Ez ê hinkî behsa wî jî bikim. Kurd jî مخابن PKK و hevalbendên xwe dixwazin li rojhilatê li Rojavayê Kurdistanê hema divên bira rêveberîkî hebe û di destê me dabe çi dibe problem tune navê wê dibe ne Kurdistan ve jî navê wê bibe Kuzey Doğu Sûriye û nizanim çi û filan û bêvan û bi Emerîka ra jî wek stratejîk li ew ka Emerîka nanêrin wek taktik dinêrin yani ötedi her tişte otkin taktik yani ji wek taktik dinêrin dibêjin bira Amerîka silah bideme û pere bideme û em pê xurt bibin em dikaribin Rojavayê Kurdistanê dibin kontrola xwe da bêrin ji wê bonê jî ew hêzên ku wê li Rojavayê Kurdistanê bibin mixalefeta wan a nahêlin ku bixebitin mixabin nahêlin îcar wexta ez van teva didim ber hev ez têm digîjim ewkekî ez dibêjim hêwê evî şerê hanê erê îdî wek şer belkî dewam neke lê belê wayê Türkiye û Rusya û Sûriye gihîştine rêkeftinekê tê gotin ku ew ê Türkiye ji wan devera derê ew ê cardinê ew dever têkevin destê rejîma Sûriye û wê rejîma Sûriye jî bixwaze ku hêdî gav bi gav încer Emerîka ji wê axê derxe û ew rêveberiya xweser ku dibêjin wê jî biqedîne demek nêz da ez nebawerim dikaribin bikin heta ez dibêjim ku têkeve ew deverên ku vê gavê di destê Tirkiye dane ku têkevin destê Sûriye belkî ji bo Kurda ji Tirkiye çêtir be çünkü ew hêzên ser Tirkiye em dibînin ku çi tînin serê Kurda û çi nayînin serê wan ya darê zeytûna nehiştin ji bo Xwedê û Pêxember îcar ez pir naxwazim dirêj bikim hem xwezayê ez naxwazim dirêj bikim devê min jî nagire ku ez bêjim filan dagirker ji filan dagirkerî çêtir e na dagirker tev dagirkerin lê belê carna wek hilbijartinên Tirkiye ku em dibêjin ev mixalefet kar bike belkî di sê sala em hinkî nefes bistînin wî awayî min ew kir bira çewtinê fehm kirin ez dagirkera ji hev çêtir navînim dagirker gelek spas birêz nîmet mutazedin til ser vê rewşê rewşa Rojavayê Kurdistanê û vê korgirêkê me got tu çi dibêjî yani bêjin bi rastî Kurdistana Rojava aynî wek Kurdistana
باشور قربان جغرافیا خویه مهندسی وی کاری انگلیزم انگلیز او به پیکارینه جبوکو هجمارا شیعه فرگران نبه تجاری ده حساب وان ده کرد دبی گرج عراق و نکتن جبوکو بالانسک دناورا سونی و شیعه ده هبه لروجاوای کردستان جی همان تشته هر چخاص ve çağı müttefiki İngilizce, Fransız bun, Fransız ve deri demek ki otorite bun le ev behev peymaniya Sykes-Picot te ku serokatiya ve acibir serkeşiya ve İngiliz kirin. Ve deri jî dîsa yani Kurd lüdere vek balans eledin yarın Alevi hicmara wan gelek yeme Suni pırın Arabın Kurd lüdere avaya ki Ali Bakur vek unsureke balans edibin. Jberwi yani ya heri zahmet Rojavay Kurdistan'a levsa fırsat çebu yani jbo xalas bune jbo rızgar bune Rojawan jma hamiya xarabtire لێ دارنا شەڕ ئەو وسا dike ku فرسەت دەردەخە ئۆرتێ ji ber ku wextê her tişt wek xwe bimeşe Kurd tut derî wê tiştek bi dest nakin bi rastî dema ku gelemşe çêve şer çêve belkî hêviyek hebe ku ji bo ku hêz li hember hevdû quweta xwe serx bixin Kurda jî bi awayekê li derekê bibe hevpeymanekî wan bi wî awayî karbin xelas bikin. Nexwe em qurbanê coğrafya xwe ne. Ya mesela Suriye jî waye di roja roj de planên ku Suriyeyê Kurd bihelin an bêjin hem ji alî Tirkiye ve hem ji alî Suriyeyê ve yani xwestin wê derê wî hudûdê bi Tirkiye ve ew bikin. Bêjin koridoreke ku ji Kurda pak bikin ava bikin. Hê 1960 de plan dest pê kiriye. Di wê demê de gotine ku em nav Kurda de hizba çêkin ji bo ku perçe bin em dijminatiya Kurda têxin dilê Ereba vana madde plan çêkin ewa wan heye yani dokümentê wî hene. Lê îro fırsat ketiye destê wan taybetî jî ji bo Tirkiyeyê bi hindikayî rojava hududê xwe yani her du perçê Kurdistanê ji hevdû dûr bixîne. Nêzî 3 milyona 3 milyon û nîv 4 milyon dibêjin Sûriyeyên Ereb li evê hene li Tirkiyeyê hene. Dixwaza wan de re bicî bike. Hemû ewa wî ew e û bi vî awayî ew Esad karin li hevdû bikin. Ji ber ku menfaeta wana nêrî nikare Esad yani çavê lê bû ku têdê Sûriye perçekî Osmaniya bû ji xwe dema pêşî ew kir dixwazê li mêja nîvro li camiya Emewî ya Şamê ez ê bikim. Lê wisa derneket aktör pirin Rusya jî Sûriye yani yekane ciye ku li Bihera Spî kare askerê xwe gemiyên xwe keştiyên xwe yê şer bicî bike ew jî debije bernade. Ji bo wî ya herî ew ku bi awayek Esad xelas bike. Esad di vî halê xwe de ku tevî sedî 6-7 nüfusa wan Erebê Sûnî ne û xwîna Elewiya xwîna wan bixwe jî têr nabin. Digel wî jî li Cenevrê û mesela Kanûna Esasî ya nû ya Sûriya pêşerojê dema tê münaqeşekirin qebûl nake ku gotina Ereb Cumhuriyetî ji wê derkeve.
navê devletê derkeve. Mesela zaman ku bibe zamanê resmiyê didiya ya jî bibe zamanê xwendinê li dibistana wiya dahî qebûl nake. Ji ber wî bi rastî niha Kurd tenê bi Amerîka ve li piyane wê derê. Amerîka here di nava rojekê de rêveberiya xweser namîne. Îca ji ber wî Türk ji xwe qet nabe alternatîv. Ji xwe canî ji bo Kurdê Rojava. Ew jî nabe alternatîv. Yani alternatîfa herî baş dîsa sibê roj ji xwe re divên ku em bawayekî dîsa bi Esad re hev bikin eger Amerîka ji herêmê here. Rê nabînin. Rusya heta niha Rusya dizane ku ew ji wê derê vekişe yani Esad bikeve ew nikare li wê derê yek rojekê üsêwiyê eskerî û evê wî li wê derê bibînin digel wî jî piştgiriya Kurda nake. Yani kare bi Esad bide qebûl kirin. Evê ku bi rastî mesela Kurd û Kurdistanê de yê herî ku me jê zarar dêtiye Rusyayê. Rusya niha kare di nav hemiya de evê ku xweşiktirîn kare bi Sûriyeyê bide kirin ku bi Esad bide kirin ku Kurd li wê derê bibin mafê hinek mafê xwe yê netewî bi dest bixin. Ji xwe serxwebûn li wê derê xeyal e. Lê wiya jî nake. Belê gelek spas em werin Bakurê Kurdistanê em werin Tirkiye li Tirkiye vê gavê ketiye hewa hilbijartinê ji niha ve sê tifaq hene lê Kurdistanî partiyên Kurdistanî li kune. Ez wiha bipirsim hûn pêşxebatên hilbijartinê pêvajoya hilbijartinê çawa dinirxînin. Tabloya niha li ber çavan wê di sala 2023 de bêguhertin yekek henefî tu ji Amedê beşdar dibî ez ê te dest pê bikim tu li ser vê rewşê çi dibêjî hilbijartin û xebatên hilbijartinê û tabloya hilbijartinê hinekî bi Kurdî dema me wek avê diherike belê. Belê. Ez ê hema bi Kurdî bêjim. Roza Xantizanî Türkiye dema em bêjin Komara Türkiye ava biye heta îro ve îndî 100 sal derbas dibe. 99 sal e. 99 sal ku Türkiye hebûna xwe ser tinebûna Kurda ava kir û siyasetek bu wî rengî dimeşîne. Ev artêşa wan diçe başûr, artêşa wan ketiye nav axa Sûriye û sebebê wî got Kurd tinebe li ser tinebûna Kurda. Îja evyanê jî bi xwe re çitî nezanî cirmeke diya heye. Cirma wî çi ye? Aboriya wan têk diçe. Qeyrana wanî aborî sedemê wî erê belkî evana politikayek aborî ya pir ew pêk nanîn ya ku li gor Tirkiye ve lê belê de esasê xwe da sebebê vê qeyranê ev şerê li hember Kurda ye. Di nav xwe da şer dike li Başûrê Kurdistanê şer dike li Rojavayê Kurdistanê şer dike. Di şer de ye yani şer bê pere wallahî nabe. Ji wê bonê ad bin vê qeyrana aborî da diçin hilbijartina. Li Tirkiye sê ewk hene. Sê bereyên tifaqên hilbijartina hene. Yek jê tifaqa Cumhur wek ku tê zanîn ji Baxçelî û Erdogan partiye hediya AKP û MHP û hinek wan partiyê biçûk jî yek heye ew jî bi wan raye. Bereya didiya yan jî tifaqa didiya ew masaya şeş qolî ye. Şeş alî. Ew masaya ew jî hûn zanin ji CHP û İYİ Partî û Deva Gelecek û Demokrat Partî pêk tê. û bereyek din jî heye tifaqa Ked û Azadiyê. Ew jî ji HDP û hin çepên Tirka.
پێنج پارتی باوەرکە پێنجن پێنج پارتیên çep ên Tirkiyeyî ew jî bi HDP re wê ittifaqê ava kirine lê hin partiyên ku ji xwe re dibên Kurdistanî ew jî bi HDP re ittifaqa Kurdistanî ava kirine. Ez şaş dibînim bi rastî Rozaxan. Ez naxwazim dirêj bikim te ew qertêşanî bidaş ber wî naxwaz bile lê ez şaş çê li ser vê mijarê pêwîst bê dikare tu bixwazî bêjî bêjî evana çawa HDP ku partiyek Tirkiyeyî dihesibîne çawa dibe serkêşê ittifaqa Kurdistanî. Dibe ku îndî partiyên me kumê xwe deynin ber xwe û biponijin. Yani ji bo parlamenterekî, ji bo şaredarekî divê ku em tiştê nebûyî nekin. Yani wexta ku tu HDP têkî PKK'ya ittifaqa Kurdistanî te tiştekî nebûyî dikî. Yani tiştekî ku nel gorî bejna xwe yan jî bejna me Kurda dikî. Ab rastî. Ji xeynî vana sê partî PAK, PSK û Tevger li Bakurê Kurdistanê ew jî di nav hewldanekî dane wek hevkarî rojane bi hev re bi hevkarî dimeşînin û projekî wan heye. Proje wan çi ye? Dibêjin ku em li ser xwestekên milletê Kurd ê lezgîn em terefekî ava bikin. Çi ne ew xwestek? Ew xwestek yek zimanê Kurdî bira bibe zimanê fermî û zimanê perwerdeyê. Di do bira hebûna Kurda di makezagona Tirkiyeyê de bê qebûlkirin. Bira ew qedexeya li ser navê Kurdistanê rave. Bira ew qedexeya li ser partiyên ku di navê Kurdistanê di navê wan da derbas dibe bira ew qedexe rave. Bira navê gund û bajaran ê Kurdî ê Resençardinê lê bê vegerandin. û bira em bêjin azadiya fikrî û ramanî û azadiya olî û azadiya wijdanî bira pêk were û bira mafê birêxistinbûnê ew wek azadî bê naskirin azadiya birêxistinbûnê jî bê naskirin. Li ser van xalên bi vî rengî ewkên ew xwestekên ji qewlî we Ewropiya ve pir light li ser wan dibêjin divê em tev bigerin û helbet mafê milletê Kurdî herî ê rewa mafê ku li ser axa xwe bibe xwedî statû bibe dewlet ew mafe. Lê em wî mafî neko piştguh dikin. Em wî mafî bi tenê em dibêjin vê gavê em dikarin li ser vana aliyekî ava kin û ji xuyayek ku evan ittifaqê ku hatine ava kirin bêyî Kurda nikarin desthilatdariyê bi dest bixin. Wisa ve Kurd bira xwe erzan nefroşin yani ew nekin. Yani bira van xwestekê hanê bidin pêş ewlê aliyekî ava bikin. Ji bo wî jî em dibêjin ewlê van partiya han dibêjin. Ez jî di nav da çünkü ez wek endamekî rêveberiya pakê me em dibêjin em ewlê em partiyên Kurdistanî werin bahev ku tê da Hereketa Azadî heye, PDK Bakur heye, Hakpar heye û partiyên ku xwe wek Kurdistanî pênase dikin. Em werin cem hev em aliyekî Kurdistanî ava bikin li ser van xwestekê xwe başî em van xwestekê xwe bibin HDP jî, Xudaparê jî, CHP jî em bibin van partiya jî kî van xwestekê me qebûl bike em wan re têkevin nav pêvendiya, nav ewildana, nav hinek xebatan yani. Bi wî awayî em ê rê em wî mafê xwe bingehînî esasî ê li ser axa xwe dewletbûnê em bi dest bixin em rê li wî xweş dikin.
رێڤە dikin جوی مافێ خوڕە ئەم جوێ بۆنێ خەباتێک وی ڕەنگی هەیە ئەس هێوی dikim ku ew xebat bigîje encamekî û ez hêvî dikim ku miletê Kurd aliyekî ava bike û hin mafên xwe ên rewa ê ku ji milletbûnê tê wan mafan bi dest bixin. بله gelek spas kek henefê ez bawerim û dizanim ku gelên Bakurê Kurdistanê jî vê hêviyê vê daxwaziyê ji partiyên Kurdistanê dikin ku di hevkariyek bi hevdûra hevkar li ser mijara hilbijartina bisekinin daxwaz û hêvî jî ji Partiyê Kurdistanî ji xwe ev e ji aliyê gelê Kurdistanê ve belê birêz Nîmet Mimtaz Aydin tu li ser vê rewşê çi dibêje hem Bakurê Kurdistanê partiyên Kurdistanî û pêvajoya hilbijartinê pêşxebatên hilbijartinê tu çawa dibînî û wê çawa be belê diyar ew Erdogan dîsa xwe nîşan bide wek serokê dewletê ji bo peryoda pêşiya me lê yê din hê diyar nekirine lê dema ku meriv daxwazê wan tediye ew tediye masa şeş kesî ya jî şeş partî ya jî şeş alî ew yani bevdûra kar dikin dixebitin ji bo guhertinên qanûna esasî ji bo rêvebirina dewletê ku demê pêş tiştê ku derketiye ji bo Kurda tu tiştê tune tenê divê em ê mafê xwe birêxistin kirinê bînin em ê mafê azadiya ku gotina xwe bibêjin bînin dema Erdogan hat vî mafî ji her kesî bêtir da lê niha îro kesê ku jê ra bêje wala rengê îşlikê te li te nayê kare bigire têxe hebsê yani hatiye wê rewşê îcar hîn vana di muxalefetê de ne û dizanin bê dengê Kurda nayên hilbijartin dahî tim mafekî ku mayînde kuşkurdara bimîne mîsala karî tenê bêjin em mafê perwerdebûnê yani mafê yek tiştekî nû tune ji bo Kurdistanê û dema ku meriv li siyaseta wana berê dinêre û kar û xebatê wanê niha dinêre tu hêvî jî tune li vê derê dimîne HDP jî her tim partiyên çawa ku ana li Rojavayê Kurdistanê sî partiyên cuda çêkiriye ku tevek yek ji wan jî tu hêzek wan tune sil ji bo bi nava bêje wa min yekîtî pêk aniye û ew bêjin her yekî işte tiştekî dide wan ew jî ji xwe ji bona wan dixebitin yani ji bo tiştek din naxebitin li Tirkiye jî tiştek wisa vekiriye niha her carê hilbijartin tê hinek sil ji bo ku yani li qezakî biçûk bibin serokê belediyê ya jî şansê ku wan bikin parlamenter navê partiya li xwe danîne ya jî ew çin bawan ji wan re jî pir ew e divê wan me ewa Kurdistanê pêkaniye yekîtiya Kurdên Bakur me pêkaniye bûya wê dixwazin ew bikin diyar e ku millet jî viya tê xapandin yani ji ber ku milletê me bi rastî qismekî gelek mezin herê tişta dixwazin lê ne li dû tişta dikevin û ne jî kuraya tişta zanin bes taqeta wan jî ji dest wan çûye yani herê yani bêtaqet maye yani tabii yani faqîriyê û ji zilmeyê û ji siyaseta ser serê wan û yani gel jî bêtaqet bûye nema diber digêjin ana em van partiyên ku me navê wan got yani êjekek henefî behs kir ku werin kêleka hevdû
و عالیه کردستانی او بکن ev yani careki helvesteke yani kuvveta tune beci helvesteke le meriv damaku le eve dinere le Bakure Kurdistanê dinere evê ku vî 40 salî siyasetê kirine meriv dinere hejmarek ne hindike lê herkes dixwaze bibe temaşevan kes naxwaze bi xwe helwestekê nîşan bide yani eger hûn partiyên heyî naecibînin her ji xwe re partiya deynin û werin pêşkêşiyê bikin em tev bi hevra dîsa bikin ya jî nayê kirin gazinin û tiştekî heger tu bixwazî tu ji bona wî kar nekî tu car pêk nayê rewşa Kurdê Bakur niha wiha ye ji ber wî ez bawer nakim divê hilbijartinê de jî ez awqas nereş bînim lê rewş wisa em ê karin tiştek mezin bi dest bixin lê dîsa jî ev partiyên ku bi rastî yani durvê partiya wan dixe û Kurdistanî ne werin kêleka hevdû helwestek deynin qene dibe gavek ji bo pêşerojê jî yani divê hilbijartinê tiştek dest nexînin jî kare ve sedemê hin yekîtiyên berfirehtir kare ve sedemên ku îdî meriv carek ji cara meriv xweta xwe dîsa dibîne û bibe evekê bibe dînamîzmeke nû belkî ev tablo belê gelek spas em Rozaxan ez dixwazim yek tiştekî bêjim kek nîmet behsa helwesta tifaka şeşalî masa şeşalî kir ku tiştek ji Kurdaran aynin ne ew tînin ne tifaka cumhur tîne ne jî wexta meriv li em bêjin rêkeftina ku ew partiyên ku tifaka ked û azadiyê çêkirine meriv lê nêre bi sê hevoka behsa Kurda têda hatiye kirin bi tenê dibêjin em ê pirsa Kurd bi riyên aştiyane û demokratîk çareser bikin ew qas di binê wî da çi heye çi tin heye bi yek kelimekî jî behs nekirine û wan biraderên me jî wan partiyên ku xwe dibêjin ku wek partiyên Kurdistanî pênase jî dikin bi wan re tifaka Kurdistanî ava kirine li ser çi ewkî ava kirine ew jî nekirişe min got ez wî jî bînim bîra temaşebanan spas belê spas ji bo we jî em çûn her çar aliyê Kurdistanê ez heta ji min tê nabêjim çar parçeyên Kurdistanê her ez dibêjim çar aliyên Kurdistanê welatê me yek e ez min xwe rêhîn kirî ez ê were jî bêjim çar aliyên Kurdistanê ne parçe em ê cewerin bi milyonan Kurdistanî li diaspora jî hene em werin aliyê Kurdistaniyên li diaspora rewşa Kurdên diaspora em hinekî li ser wê jî bisekinin wekû zanin salek berê rewenda Kurd Kongreya xwe li Hewlêrê pêk anî û li diaspora jî diya Kurd jî meha yekem de hat damerzirandin li dervê van her du rêxistinên li rêxistinan gelek xebatên din jî li diasporayê dimeşin û hene pirsa min ez bi birêz Nîmet Mimtazayînê dest pê bikim û jî Kurdekî diaspora yekek henefît ji Kurdistanê beşdar dibî lê ez ê ji te jî bipirsim ka perspektîva te çawa tî çawa li me Kurdên diaspora temaşe dike lê hinekî niha rewşa diaspora Kurd hûn çawa dibînin ez bi wê dest pê bikim birêz Nîmet Mimtazayîn tu çi dibêje ser rewş û xebat ya jî lobiya Kurdên diaspora tevahî tu çawa dibînî bi Kurdî hinekî gelek spas belê bi rastî mijarek girîng e û bêjin baş e ku te girtiye rojevê jî ji ber ku yani Kurd li Ewropa
اما بجد پشتی شر دیا ور و پیشی و خوندوان دورا ببین کارکر دورا جبر سدمین سیاسی کردن روشنبیر بجیبون دورا جی هر رنگی بله بله به داوی مثلا شر ایران و عراق خلق نورمال و بیجن مثلا شر سوریه کردن روجاوا هم رنگین بو و هم جی جماره کلک نظم کرد الاوروپای هنه ام نا پریمه هین ماجرن لی ام سبی روش ببین کردن اوروپا یعنی چوان دبن کرده ترکیه کرده اوه ایدی گوتنا کرده اوروپا وی هبه کرده اوروپا avantajı ویژیانه dezavantajı ویژیانه avantajı وی حتی درکی ام سربستن آزادن ام دکارن خواب به کردستانی بونه ifade بکن ام لبرا براستی جی دما بویر لباشور روجاوا دبه ام یکی روجاوایی یکی باکوری یکی روجلاتی بهتر ام وکی پروبلم خود بیدن yani خوزایه کو هر پرچه بجن پروبلم خو بفکره و وان پروبلم خو پلان بکه لی ام اوی اوروپا ام گویمه نجیه مل هر چار پرچه کردستانیه و ما بخواه جی ایجاد نوا ساله که ده او ده ریخستن هاتن چه کرن بره کومله هبون حتی کومله نکار بو هجمارا کی زده و بکه هن کومله هبون چند کردن چند ولاتا پیک داتن وکا کسسه وکا اقصا و یا بعصا بریا هفته دکم دورا بیجن پشتی هفته و تایبتی جی پشتی هشته کردن سیاسی ین کردستان ترکیه هاتن و دورا او دما او قرکرنین کردستان عراق کو 7-8 سال دوم کر کردن باشور هاتن او بو بین رخصتین هر ولاتی رخصتین جدا جدا آوابون ایجا جبو کو عبدالله کار بکن فدراسیون چه بون نهاجی اماتنا درکه کو ام بحثا کنفدراسیون آتکن براستی هر دو کنفدراسیون مجی لگور هیزا کرده لگور قوتا کرده پر لواز دست بکرن yani xabatek esası o da xabatek duru direce bu bere hatta başvuru Kürdistan'e hatta derekeci pişkiriya ve dikir bir yek cari de ev bu yani bejin devcüve projeye hatta berdan icar xwestin tiştekî din ava bikin yani kîj bo Kurda tiştekî bike baş e لی براستی اف تشتی کو آوا بیه برسیوا اوه ناده برسیوا راستیا کردین اوروپای ناده برسیوا تشتین کو دخوازن بکن و ببن ناده ده پراکتیکه ده نهاده جی yani bir namava salak kadiya yani tıkkare bu xabatek ver çarjı nate kirin و بی اوای و نه kirin jی yani پر zahmete جبر کو نل گور راستیا کرده اوروپایه دویا بو کو کرده اوروپا هر ولاتی چه کومله وان هنه یکتیا خود چکرانا و به یکتیا کوملین ولاتین جدا جدا کنفدراسیونه که آن بیش فدراسیونین ولاتین جدا جدا کنفدراسیونه باتا آوکرن دیا کرد خواست ویا پیک بینه دیسا yani bizim daha belki fazla 20 velatın Avrupa'yı kurdu hani mukhaben karbu tane çarpınç velata federasyonu wan bine kerek ayabdu الجلوانا انا يك دو تشبس دني هنا
ورحصل اف بلابونا ما يعني هي بردوامه لی از دویم دما کو امج ماجرتیه کملین ماجرتیه درکبن ببن راستی دیاسپورا کرد دیاسپورا و چاقه امی بهتر کاربن هفدو فهم بکن امی کاربن رخصتنین هین الگور راستی اخواه آوا بکن لی دوی کارو خبات هرتمه با کج بو کارجی پیش تهره جیه که دوی دست پیده اره مرد گره جیه که دست پیده که بندکایی وقت فكر مرف دست بيت که دورا وقت رخصتنا کی بلکه الجو راستیا ما پر ضعیف مرف دست بيت که لأب مناقشه و هر دوام بکه جبركو نزي 3 مليون كردين كو ندبن تسيرا دولتين داغر كردل و آزاد و كارن لسر سياستو و هلوستين ولاتين أوروبا كو إيرو شكل ده دنیای تاثیر بکن هجمارك گلک باش پارلمانتری کردال گلک ولاتا هنه گلک شاردار هنه گلک اکادمیسیان هنه لی اف تشتی که هاتنا آوکرن براستی يعني وقت مرف به تابلوی دبینه پر ضعیفه لدوی پیشی فکر هبه دورا دوی گره مرف بجربینه مرف بکه مرف بیاوی مرف دوی گره خوشبینی لی بنیره لی گلک کار هیا از پر دریج نکم زانم ناف 2 ساعت مگو ساعتونی لی قناه نبه 2 ساعت زیادتر نبه دم وکاوه هرکی هنج كك اما از البرا بسكنم بله كك حنا في تشتكي كنت باجد بمجارد للسر دياسبورا از اما وصاب كرت ازيكم كم ازانم كو دما مواد قده دما كو دياسبورا تي قلتن امن اسرائيليت كفن بيرامن اوانا جبركو براستي دياسبورا كب پرخورت آواکرن حتی مرد کاره بیجه بلکی دولتا دامزرینر دولتا اسرائیل دیاسپورا وانایه دیاسپورا وان ایجار دکارن چپکن دکارن هنکی دجی خبات هنه هن خبات زمان و چاندا کردی لأوروپا هنه هنکی دجی وی پیش دبخینن دکارن کار دیپلوماسیه ما کردال وره تمثیل بکن چاندا me, دیروکا me, em bêjin pirsgirêkên me ji hem ji milletên wan dewletan ra bînin ziman hem jî bi karê dîplomasiyê bi em bêjin rêveberên wan dewletan ra pêk bînin ez bawerim ew ê feydekî mezin bigihînin doza milletê xwe û ez hêvî dikim ku hemû aliyên dîasporayê dibin yek sîwanekê da dikaribin bên bahev ez bawerim ku wexta bên bahev em Kurd jî em wek millet em ê dikaribin şoraşa xwe netewî bikînin serî ez dirêj nakim spas gelek spas belê em tên dawiya bername xwe mijarek me hindik may li ser xebata li dîasporayê ez dixwazim derfet jî heye ez dixwazim kurdekî dîaspora wek kurdekî dîaspora em bêjin termek nû derketî ji xwe dibêjin Euro Kurd Euro Kurd ez dixwazim pîrozbahiyê ji bo Kurdên Anatoliya Navîn bikim taybet Kurdên li Swêdê gelek Kurdên Anatoliya Navîn stîv telsawan heye komeleywan belê dibistanê ji bo parastina zimanê Kurdî ji bo parastina zimanê xwe devoka xwe mamosteyên wan kesên wanê ku di civatê de xwedîkar û xebat bi roj dişemê heta înê kar û xebata xwe ya ku pê debara xwe dikin û dawiya heftiyê jî bi hevkariya hevdû dibistana şemiyê ava kirine û zarokên wan jin û gencên wan diherin wê dibistanê bi kêfxweşî bi dilê xwe bi riza xwe ji bo parastina zimanê Kurdî hîn dibin xwendin û nivîsandina wê axaftina wê ez dixwazim wek nimûne bi rastî wan li vir bînim ziman û
پیروز بکم او جی خباتک لدیاسپورایی که هجای و گلک از وان ما مستیان و خواندکاران و دیو باوین که زاروکی خواه دبنو تینن ورا از پیروز دکم سپاسیان دکم بله ام هدیه دیتن داویا برنامه خواه مگود ام لسر کوپا فوتبول یا جهان جی بسکنن جبر که او جی بویرک گرینگ بو بدرنگا یک جی وقت فوتبول یا دنجی هنکی سیاسی جی لسر هات سکناندن که چمال ولاته کی وقت قطاره بو یا جیه کی وقت قطاره بو بچوک وجبو مازوبانیا بویرک ابقا مزن و یادنجی ارژانتین کوپا برماله و فرانسا و ونداکر گله کسا دگوتن یا بریتانیا یا ولاتک اوروبا کوپا برماله لی ارژانتین بر مبارجی گوته بو فاوريتي من ارژانتین بو كاك حنفي قالك جرى بحث كنت فوتبول نمر بها بن بس اظنم برز نيمت ممتازايدن قالك جرى شيرو بكار بود برنامج ماده از نريناوي لسر كوبايا جهاني يا فوتبول از بستينم كاتشد بيجي وام هديه دي برنامج خب داوي بكن سباس بله بكرتي اما بله yani bizim burası peşi en pır çuma kupal Katar'ı çebu hat münakaşa kirin zberku cara avli velataki avqas küçük çedbe sırf buna kulve dere çebe klimat avan desti de cara avli javine birin Zırbistan'ı bana cara avli dibin de kupa cihanede و درکت کو جیش پیدات کردن کو جبو کو ویا بسرخن گلک پره رشوت دانه نا پارلمانتو اروپای گلک حتی جیگر سروک پارلمانتا اروپای ناوی ایوا کالی بخواه جبو و مسئله yani ویگرتن ifade ویگرتن و محکمه هاتیه بکرن در حق واندا آوای دنیجی جبوکو دمکن ده وان آوا چیکن گلک بیکو تدبیرین صحی بگرن یه کارکرا بفکرن وان صدا آوا کرن دورده جی گلک کس دوین جانه خود دانه او بنه او جی گلک مناقشه کرن آلی مافی مروفا آلی مافی جنا و تشتی وها چما ولاتکی که وها تیکرن اوجی هات مناقشه کرن لی ور حاصل چه بو کوپا دنیای لو داره چه بو آرژانتین قازانش کرد آرژانتین بیامن به دو کسا قازانش کرد یک به مسی یه دنیجی رهینروان لیونل سکالونی براستی yani normalti yeko futbolist devam bedi ber evi timen dinekay belki jeve kurtur bu Arjantin'e yani Brezilya jeve kurtur bu Fransa jeve kurtur bu hatta yani bejim Belçika ku zu devje berda Hollanda var hasıl hebun gelek او هبون لی آرژانتین قازانش کرد مسی یعنی کاریرا خواه به فوتبوله که هری کجه دهات پایاندن هر ماچه دا نشانده دوی تورنوای دا نشانده حتی دانی سریجی و اوی وانجی رهینر وانجی براستی تختیک اکوسا کو هر 11 لیستکوان خود با وای که خوش پرگال داوان و هر ماچه جیل گور و ماچه تاکتیک داوان دست پی که ده بنک اوی پر سورپریزی چه بود مثلا آرژانتین تیکچو لهمبر سعودی برازیلیا لهمبر کامرون تیکچو لی فوتبوله اوجو خوشایی فوتبوله دوی گره جانا تشتی واجی بین جیاندن
از زده درج نکم yani Arjantin بیا من حق کرد و مسی هری هر تشتی بهتر حق کرد هر چقدر اوه ما بجن داخوازه ما و herkes takmak digir dilevan da takmak heverci lejbo خاطر مسی باور که مرکز به شامپیونی آرژانتین کیف خوش بود از الور تشتکی بيجم تشتکی همینم بحثا فوتبال کن پله رحمت کر کو لدنیای دا حمو دنیای کوت انا بپرسی بیجی کی هرین کسی ناز اوه yani حمی سروک دولت تا حمی بلکی پیغمبر آجی بهتر ناوی پله بلکه دنیا دا یه هری بلاو بو و ویاجی yani hem لیسکا خواه و پشتی لیسکا خوشی به افندی بونا خواه yani یکی براستی رابون روشتنا خواه با آوا خواه وک سمبول بو رحمت کرد داتا دا نامه کاب دیتم از پر متاثیر بوم براستی وی نامه تدی مارادونا جی رحمت کرد دمک کن بری سر مارادونا را نفساندیه از جوارد خوازم بخوایدم حوالی من یه راستی مارادونا تو زوج ناو مچو لوما ازیدی نکارم خو بگینم تا اشترابه بیجم لی از اشترابه نفسیم گوتنا از جتا حزدکم بسایا تا مزیده تر بکارانی از جتا حزدکم دیاگو سپاس بو ریویتیا بتره براستی جی دشونا ام مقایسه دکن مجبدو حزب بکره شونا کو ام هبدو مقایسه هبدو بکن شونا دا مجبدو حزب بکره و دنیا جیه کی هین خوشتر بونا امی روزه که روزان از اوتل عسیمانا yani ما بس دنیا ویالی ده همان تیمه دا بلیزن دما از گول بکم و کل ما خوب بر به عسیمانا بلند بکم تو زانبی و جارا پیشین بکو نجبو کو کیفا گول مکریه جبو کو جارا کدن من تدیتیه و تهمیز کن بله گلک سپاس ام هاتن داویه اما برنامه وان گوتنام قدیم بله براستی خوش بون بله ام گوتنی ونی داوی کک حنفی گوتنی تنی داوی مهاتن داویه برنامه خوش سپاس جبو بشتاریه و گوتنی داوی سالا نو سالا چو بله از مسی و تیماوی پیروز دکم و از سرسالا تمام جهانی ملت کرد و مالباتا چارپل مدیای به همو امبیجن مودراتور و تکنیکر و همو تباره از سرسالا وان پیروز دکم هیوی دکم که سالا نو جبوی ملت کرد به سالا دست کفتی نو و به درێکا خلاصیا ملەتێک کورتدا ببن دەستپێکێن و سپاس. ئەم نەرنێتەجی بگرن داوی سەرساڵا وێ سەرساڵا هەموو ماڵباتە چارپەل مەدیایê هەموو خەباتکارێ wan تەماشەوانê wan سەرساڵا هەموو çar aliyê Kurdistanê Kurdên ku li Ewropa dijîn سرسالا همو مروواتی پیروز به هیویدارم سالا وره ساله که هین خوشتر هین کو ام کاربن بهتر هفدو فهم بکن و ام هین بهتر کاربن هفدو حزب بکن به بله گلک سپاس بوه جی سپاسیا تماشاوانان دکم سپاسیا تکنیکری ما دکم سپاسیا و میوانا دکم جبوه برنامه سپاس جبوه سالک به هفره سپاسیا
هوالی خوی چار پل مدیاجی دیکم سرسالا هر چار علی کردستان جدلو جان پیروز دیکم بهویا روژن خوش بهویا سرخوابون و آزادی سالانو ل همو کرد و کردستانیان لجیهانی ل هر کسی پیروز دیکم هر وها از سلاو ل جانگورین کردستانی دیکم و شفا خیره جبریندارین کردستانی را دبیجم و از سلاو جنا کرد لشورش جنا کرد به سلوگانا جن جیان آزادی دیکم پشگیریا ما امبوارانه دلیم امبواراییم پشگیریا راپرینا روجلات کردستانی دیکم و سرکفتنی ج سرهلدانی را دخوازم هر ام بهفرانه هر ام بهفر بن هر ام بهفر خورد بن از خوازم سالا کevin به سلوگانا جن جیان آزادی بقدینم و بجم سالک خوش و دلکی گش جبو و همو کردو کردستانیان و از بجم روش باش کردستان سر سالا و پیروز به